Liverpool na Manchester United, derby y'Abongereza. Iyi yabatijwe akazina ka English Derby. Ni match iremereye cyane ifatwa nka derby ya mbere nyuma ya El Clasico ku mugabane w'Uburayi. Ubundi ubuhanganye bw'uyu mukino no guhangana guhambaye byatangiye ryari, byatewe n'iki? Ntabwo ari impamvu gusa za football, ahubwo hari n'impamvu z'imigi ya Liverpool n'umujyi wa Manchester bahanganye mu myaka ya za kera mu kinyejana cya 20. Ni nabwo iyi derby yakomeje gutizwa umurindi ikaba ikimenya bose, ndetse n'ihangana rikomeye, haba abayobozi b'imigi, abafana, abakinnyi, abatoza n'abayobozi b'amakipe bose bakagira gushamirana guhambaye, bigatuma iyi match ishyirwa ku rundi rwego. Kugusobanurira iyi derby nta kintu usabwa no gukurikira iyi nkuru 5 kwa 5 ntagira akantu na kamwe kagucika. Iyi ni match iri hagati ya Liverpool FC na Manchester United, rimwe na rimwe bayita North West Derby. Ni derby ikomeye cyane hagati y'amakipe abiri y'umupira w'amaguru yo mu Bwongereza, Liverpool na Manchester United. Ni imwe mu mikino ikomeye kandi ikurikirwa cyane ku isi hose. Abafana, abakinnyi ndetse n'itangazamakuru bose bafata uyu mukino nk'ukomeye kurusha indi yose ku mugabane w'Uburayi, harimo nayo bahura cyangwa se abaturanyi babo nka Everton ku ruhande rwa Liverpool cyangwa se Manchester City ku ruhande rwa Man U. Ibi byose barabyirengagiza bagafata Liverpool na Man U nubwo zaba ziri mu bihe bigoye, kariyo match irebwa cyane ndetse ifite imbaraga, ifite tension ku rwego rwo hejuru muri iki gihugu cy'Ubwongereza. Ibi byahereye ryari? Ubundi aya makipe aherereye he? GPS itwereka ko iherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'Ubwongereza. Liverpool na Manchester United, umukino wabo wa mbere wabaye tariki ya 28 Mata 1894, aho Liverpool yatsinze Newton Heath. Iki gihe Man U niko yitwaga, ni izina rya kera rya United itarahinduka ngo yitwa Manchester United, yitwaga Newton Heath. Liverpool yabatsinze ibitego 2-0. Naho umukino wa vuba uheruka kubahuza wabaye tariki ya 5 Mutarama 2025. Ni na match yabereye Anfield, aho amakipe yombi yanganyije ibitego 2-2. Naho umukino ugiye gukurikiraho uzaba tariki ya 19 Ukwakira 2025, aho Liverpool n'ubundi zakira Manchester United. Iyi match yatumye amateka akomera cyane nka Anfield ndetse na Old Trafford, aya mastade yubakiwe amateka ahambaye. Ni mu mikino yagiye bahuza. Amateka atubwira ko bamaze gukina match 216, aho Manchester United ariyo iri imbere n'imikino 83 yatsinze Liverpool, naho Liverpool igatsinda 72, ubundi bakanganya inshuro 31. Gusa kandi umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri iyi match ni Mo Salah. Mohamed Salah yatsinze ibitego 16, ariko umukinnyi wakinnye imikino myinshi hagati y'aya ma equipe, ubwo ni iyi match yaje ihuza Man U na Liverpool, ni Ryan Giggs wahakinnye imikino 48 yose. Gusa kandi nubwo tuzi ko biherereye mu kibuga uguhangana, ariko ngo byatanye Liverpool na Manchester bihereye ku mahiganwa y'inganda ndetse n'ubukungu. Manchester yabanje kuba umugwi ukomeye mu nganda, naho Liverpool iza gutera imbere cyane kubera icyambu cyayo cyafashaga mu kohereza ibicuruzwa bya Manchester ku nyanja. Umugezi wa Manchester Ship Canal mu 1894 wubatswe n'abacuruzi b'i Manchester, ariko Liverpool yarurwanyije cyane kuko wagabanyaga inyungu zayo z'ubwikorezi. Ibi byongereye umujinya hagati y'imigi yombi. Gusa nanone mu mupira w'amaguru, mu kwezi kumwe uwo mugezi watashwe, ni nabwo Liverpool yakinye umukino wa mbere na Newton Heath, Manchester United ya kera. Ubundi Liverpool ikabatsinda 2-0, bituma United imanuka mu cyiciro cya kabiri. Umujinya w'abakunzi ba Man U uriyongera, banga iyi equipe ya Liverpool ku rwego rwo hejuru. Aha ni aho bifuzaga nabo kuzihemura. Nama equipe y'ubukombe yombi kandi yatsindiye ibikombe byinshi mu mateka y'umupira w'amaguru mu Bwongereza, aho Liverpool ibarirwa ibikombe 39 byose, naho Manchester United ikagira 38 mu bikombe yatwaye. Aha harimo shampiyona y'Ubwongereza, FA Cup, League Cup, Community Shield, European Cup yahindutse Champions League, UEFA Cups, Cup Winner, UEFA Super Cup, Intercontinental Cup na FIFA Club World Cup. N'amateka akomeye kuri aya ma equipe yombi.
Manchester United bivuga ko yashinzwe mu 1878 bakishinga yiswe Newton Heath, na Liverpool ishingwa mu 1892 nyuma y'uko Everton isohotse ku kibuga cya Anfield kubera ikibazo cy'amafaranga y'ubukode. Liverpool niyo ikipe yabanje gutsinda match ya mbere ihuza ama ekipe yombi mu 1894. Gusa nanone kugira ngo izamuke mu cyiciro cya mbere byasabye kibanza guhondagura Man U, biba intangiriro y'urwikekwe rukomeye cyane no guhangana gutangaje. Urugendo rw'amateka rwatangiye 1945 kugeza mu 1992. Aha Liverpool yatsindiye cyane ibikombe byinshi. Mu 1970 kugeza mu 1980 yatwaye ibikombe byinshi byo mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Ibi byaje guhinduka 92 kugeza 2020 aho Manchester United aho yaje kubona umutoza w'igihangange Alex Ferguson, ubundi igatwara Premier League ikazigwizaho, bigera naho itsindiye ibikombe byinshi mu gihe Liverpool yari itegereje imyaka 30 kugira ngo yongere gutwara shampiyona y'Abongereza. Niho bayigezeho mu mwaka wa 2020, hari hashize imyaka 30 batazi iki gikombe. Urwikekwe rukomeye cyane rugaragarira mu magambo no mu bikorwa by'abakinnyi, naho Gary Neville wa Manchester United yatangaje ku mugaragaro ko adashobora kwihanganira kubona intsinzi ya Liverpool imbere ya Manchester. Naho ku ruhande rwa Liverpool hari umulegend ukomeye cyane Steven Gerrard, we yavuze ko atakwemera gukinira Manchester United nubwo yamuhereza miliyari z'amadolari. Hari n'amakimbirane yakomeye cyane yabaye hagati ya Luis Suarez wa Liverpool na Patrice Evra wa Manchester harimo muri season ya 2011 na 2012 kubera ikibazo cya racism. Abakinnyi bakiniye amakipe yombi nta mukinnyi urongera guhererekanywa hagati y'ama ekipe kuva mu 1934 ubwo Phil Crisno yabaye umukinnyi wa mbere ukiniye Liverpool ndetse na Man U. Ariko bivugwa ko ari abakinnyi bane gusa bakiniye amakipe yombi, harimo Paul Ince na Peter Beardsley ndetse na Michael Owen uheruka. Nta wundi mukinnyi urakinira aya ma ekipe yombi, Liverpool ndetse na Man U. By'umwihariko iyi derby ya Liverpool na Man U ntabwo iva mu guhangana kwa siporo gusa, ahubwo isanzwe ifite n'imizi mu mateka y'ubukungu, umuco n'icyubahiro cy'imijyi yombi. Iyi ni muri derby ndetse inyi mu mikino ikurikirwa cyane ku isi, ifatwa nk'urugamba rwo kurwanira ishema ry'icyubahiro mu mupira w'amaguru w'Ubwongereza. Ibi ni nabyo byahitije umurindi abafana cyane cyane bakunda iyi shampiyona y'Ubwongereza bayireba kurushaho, abakunzi ba Man U, abakunzi ba Liverpool ndetse n'abakunzi ba sport. Ciao ciao, aha ni kuri Hot World Entertainment. Nje nk'ibisanzwe The Dempa 250.